Pemirsa ring sejeroning nyinggihang bisaman resi empu bantas saha pengeling-eling suwe nyane ngembasang putusan ring sejeroning icanin wastan genah anyar sane wau kewangun oleh Preti Sentana Empu Geni Jaya ring rahina ngembak geni krama desa adat Semate Abian Base Mengwi Badung mewali ngemargiang tradisi embed-embedan nganggen sarana bun kalot. Asa puniki wentuk bon kalot tanaman sanika anggen serana ring tradisi ben-bedan sane mentik ring setra desa adat Semati. Tradisi ben-bedan pinih ka pertama kemargiang duk warsa sake siu 300 sia dasenem inggi punika ritat kala pemelaspasan wangunan pura kayangan 3 desa adat Semati. Munggah ring Raja Purana, ben-bedan wantah pinaka dreste ring sajeroning nyinggihang bisa meresimpu bantas. Parum antuk ngembasang wastan genah suci anyar, sane wau kuangun memargi suwe pisan tur saling kedeng. Antuk pemuput nyane resimpu bantas tedun langsung antuk mepaice wastan wangunan inucap. Mawinan ring widangan inucap akeh mentik taru kayu putih, sane ngawinang pura inucap kewastanin pura putih semati. Raris, Semate maartos sehidup semati, nyih nayang pasikian Prati Sentana Empu Geni Jaya. Empur si bantas taler mijilang bisama inggih punika ritat kala pengerau sasi kedase tanggal pisan utawi ring rahina ngembak geni tradisi ben-bedan mangdani kemarkiang. Dreste inucap kadulurin antuk ngaturang sembah pangubaktian sinarengan ngaturang upekara daksina suci ring pura puseh pura desa adat Semate. Suang-suang kakak ngaturang tipat bantal pindah ke pralambang puruse miwah pradana. Selantur nyani keaturang sesolan rejang Giri Putri oleh Pakis desa adat Semate. Wau kelaksanayang tradisi ben-bedan ring ajeng pura desa puseh desa adat Semate. Kadulurin antuk pamilet kalih likur diri kapah dados kalih grup. Antuk suang-suang grup wenten solas diri pamilet. Sia diri madwe amongan ngedeng bon kalot, kali diri madwe amongan ngicik bangkiang lawan. Uniknya nih selami pemarkin nyani, sapesire kedadosang antuk ngamiletin inggih kramelingsir truna utawi alit-alit. Nenten wenten adiah majeng Jayanti punika taler nenten wenten hukuman majeng sane kasor. Sane kautamayang inggih punika pasikian tur rasa bahagia. Risampun ben-bedan kelanturang antuk nunas prasadam utawi surudan tipat bantal kapuput antuk nunas pengampura pantaraning kramane antuk nangyang rasa menyame ring pengerah warsa anyar. Tim Liputan Bali TV.